Ikinyamakuru Umuseke akadomo rwa cyandikira imbere mu gihugu cy'u Rwanda cyanditse inkuru kiha umutwe ugira uti Kigali amayobera ku cyateye umwana wa Fande kwiyahura aho yirashe akoresheje pistori. Bagize bati urupfu rw'umusore w'imyaka 24 wo mu rugo rw'umusirikare ufite ipeti rya Lieutenant Colonel ati rukomeje kuvugwaho ku mbuga nkoranyambaga. Amakuru avuga ko uyu mwana yibye imbunda ya se hanyuma akaza kwirasa. Ubutumwa buhererekanywa igihe habayeho ikintu kidasanzwe mu gace runaka buvuga ko mu murenge wa Rusororo akagari ka Kabuga ya kabiri umudugudu wa Gatare hamenyekanye urupfu rutunguranye rw'umusore witwa Shyaka Jesse w'imyaka 24. Kuri akubiye muri ubwo butumwa akomeza avuga ko uyu musore yibye imbunda yo mu bwoko bwa pistori ayikuye mu cyumba cy'umubyeyi we ayijyana mu nzu yo hanze yabagamo arirasa. Ibyo ngo byabaye mu mvura, ababyeyi ngo baje gushakisha bamusanga mu nzu yapfuye. Iki kinyamakuru gikomeza kivuga ko cyagerageje kuvugisha ubuyobozi bw'umurenge wa Rusororo ntibyabakundira, kimwe n'ubutumwa banditse basaba amakuru atariko ntibyigeze bibakundira. Bagerageje kandi no kuvugisha izindi nzego zitandukanye, nta kintu bari basubizwa kugeza amagingo anga. Cyakora umwe mu batuye hariya aho byabereye akaba yavuze ko byabaye ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa mbere 24 bimenyekana mu masaha ya saa 11 za mu gitondo ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa mbere 24. Ati ntabwo byamenyekanye ako kanya bikiba, ati barashakishije mu nzu ati yose, ati nyuma rero baza gusanga aryamye mu nzu yo hanze yamaze gupfa. Uyu wahaye amakuru iki kinyamakuru avuga ko abo mu muryango w'uriya musore batazi ikibazo na kimwe umwana wabo yari afite, ndetse ko na mubyara we ngo bari inshuti cyane, ngo bamubajije ababwira ko nta kibazo yarazi afite. Yakomeje agira ati icyababwiye ko yirashe umubyeyi we nuko yagiye kureba intwaro ye aho ayibika ngo arayibura. Uyu musore ngo nta biyobyabwenge yanywaga kuko ngo yari umwana utaha mu rugo mu masaha ya kare, bityo ngo ntabwo bazi icyamuteye kwiyahura. Amakuru yamenywe n'ikitangazamakuru ngo nuko Shyaka Jesse yigaga mu gihugu cy'Ubushinwa. Naho mu karere ka Kamonyi umusore muto yishwe atewe icyuma, nk'uko amakuru aturuka muri aka karere abigaragaza. Mu karere ka Kamonyi abagizi ba nabi bishe umusore witwa Kwibuka Emmanuel uri mu kigero cy'imyaka 20 bamusiga mu nzira. Uyu yari atuye mu mudugudu wa Nyagacyamu mu kagari ka Muganza murenge wa Runda muri aka karere ka Kamonyi. Amakuru y'uru rupfu yamenyekanye mu gitondo cyo kuwa mbere tariki ya 8 Mutarama 24 ubwo yasangwaga mu nzira yishwe atewe icyuma. Bamwe mu baturage bo muri ako kagari bashenguwe n'urwo rupfu bemeza ko yari umusore muto kandi witondaga. Umwe yabwiye kimwe mu bitangazamakuru bikorera imbere mu Rwanda ati yari umusore witondaga cyane, umuhungu ati yamanutse agiye kuvoma mu gitondo, ati ni icyuma rero bamuteye. Ise w'uyu nyakwigendera Nambajimana François avuga ko yavuye mu rugo agiye ku muhanda kuzana bateri yasize acaginze ariko ntiyagaruka. Baza rero kumenya amakuru ko yamaze kwitaba Imana. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Runda Ndayisaba Egide yatangaje ko bamenye amakuru y'urwo rupfu ndetse ko hari gukorwa iperereza ngo hamenyekane uwabigizemo uruhare. Ati amakuru ni impamo, amakuru twamenye ati tuyahawe n'abaturanyi baho, ati aho umurambo w'uriya mwana ati wasanzwe ati mu kagari ka Muganza umudugudu wa Nyagacyamu. Yakomeje agira ati kugeza ubu turi gukora n'inzego z'umutekano ngo tumenye ababa babigizemo uruhare, nyuma yuko abafite ubushobozi ati bwo gupima ibimenyetso bya gihanga ati bahageze, ati turakomeza dukurikirane tumenye uko byagenze. Gitifu Egide avuga ko bagiye gukaza ingamba z'umutekano mu rwego rwo kurwanya impfu za hato na hato. Mendi makuru urugo rwa Moise Katumbi muri Repubulika Demokarasi ya Kongo rwagoswe n'imodoka z'intambara. Moise Katumbi herutse guhangana na Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo matora y'umukuru w'igihugu, akaba rero urugo rwe rwazengurutswe n'abasirikare benshi cyane n'imodoka z'intambara bamubuza kuva iwe. Umunyamategeko Hervé Diakese akaba n'umuvugizi w'ishyaka rya Moise Katumbi avuga ko kuva ku gicamunsi cyo kuri wa mbere tariki ya 8 Mutarama 24 imodoka zitamenwa n'amasasu burende zazengurutse urugo rwa Moise Katumbi. Diakese yagize ati ubundi bushotoranyi budakenewe ati ibikorwa by'ubugizi bwa nabi buhagarariwe ati bari gukorwa n'abibye amajwi. Amakuru avuga ko abaturage bo mu gace ka Kashobwe aho Katumbi atuye baraye bahanganye n'igisirikare cyagose urugo rw'umunyapolitike. Abaturage birumbashe bateraga hejuru bamagana icyemezo cyo kubuza Katumbi gukora ingendo,
Basabye kandi igisirikare n'igipolisi kuva kwa Katumbi bagasubiza mu bigo imodoka z'intambara zari zagose urugo rwe. Mu gitondo cyo kuri wa kabiri kandi Moise Katumbi yashimiye byimaze abaturage bo muri Kashobwe ndetse n'abanyekongo bose bamubaye hafi ubwo yari yatewe n'inzego z'umutekano. Yagize ati ndashimira ubukangurambaga bunini cyane bwabaye, ati amaherezo basubiye inyuma, ati umutima wabo uraremereye, ati bahora mu bwoba kubera uburiganya bw'amatora abakoze. Moise Katumbi ntahwema kandi gutangaza ko yibwa amajwi mu matora y'umukuru w'igihugu. Yavuze ko yatsinze amatora, icyakora avuga ko nk'umuntu ukunda igihugu n'abagituye atifuza ibikorwa bimena amaraso, akaba ari amwe mu magambo yagarutseho uyu munsi. Jonathan Scott witwerereye kuba intasi ya polisi y'u Rwanda ni muntu kireka turebere hamwe. Polisi y'u Rwanda irutse gutangaza ko ntawe ihuriye na Jonathan Scott uherutse kwandikira ibiro by'umunyamabanga wa Amerika bishinzwe ubutabera yemeza ko asanzwe akorana nayo nk'ushinzwe ubutasi mu by'ikoranabuhanga. Uwo mugabo yavugaga ko imikoranire ye na polisi y'u Rwanda ishingiye ku biteganywa mu itegeko ryitwa Foreign Agents Registration Act FARA isaba abanyamerika bakorera butasi leta z'amahanga kubimenyekanisha. Nyuma yanditse ubutumwa ku rubuga rwa X busa ubwishongora avuga ko anezerewe kuba akorana na polisi y'u Rwanda. Kuri X yagize ati byiza, nta kintu cyiza nko kuba intasi. Ubu ndi gukorana n'ubutasi bw'Uburusiya bukorera muri polisi y'u Rwanda. Polisi y'u Rwanda ku rubuga rwa X yahinyuje itangazo rigaragaza ko ibivugwa n'uwo mugabo atari ukuri kuko ntaho ihuriye nawe. Yagize ati polisi y'u Rwanda yamenye ibikubiye mu byo Jonathan Scott yagejeje ku biro by'umunyamabanga wa Amerika bishinzwe ubutabera ashingiye ku itegeko rya FARA ry'uko akorana na polisi y'u Rwanda ku byerekeye umutekano mu by'ikoranabuhanga cyber security. Polisi nta mikoranire mba ifitanye na Jonathan Scott kandi uwo muntu ntagaragara ku rutonde rw'abantu polisi y'u Rwanda ikoresha. Jonathan Scott ni muntu ki? Uyu avuga ko atemera kuba ari maneko gusa mu by'ikoranabuhanga, avuga ko ari n'umujyanama uzwi cyane kuba ari umuhanga mu by'ikoranabuhanga. Jonathan Scott ni umunyamerika ariko akaba afite inkomoko muri Canada, afite ubumenyi mu bijyanye no kugenzura ibyaha bikorerwa kuri telefone. Scott Jonathan yamenyekanye cyane muri raporo yagiye akora byari byatangajwe n'umuryango wa Paul Rusesabagina avuga ko inzego z'umutekano z'u Rwanda zakoresheje porogaramu ya Pegasus mu kwinjira muri telefone za Karine Kanimba, akaba ari umukobwa bwa Paul Rusesabagina. Umwami Abdullah wa kabiri Al Hussein wa Yordania ari mu Rwanda mu ruzinduko rw'iminsi 3. Ku munsi wa kabiri ejo yasuye urwibutso rwa Kigali anashyira indabo kumva ishinguyemo imibiri y'abasaga 250 bazize jenoside yakorewe abatutsi. Asumta Kaboyi afite inkuru irambuye. Umwami wa Jordania yageze mu Rwanda ku mugoroba kuri iki cyumweru, yakiriwe ku kibuga cy'indege cya Kigali na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Uruzinduko rwa mbere uyu mwami yagiriye mu Rwanda. Ku munsi wa kabiri w'uruzinduko rwe asuye urwibutso rwa jenoside ruri ku Gisozi mu mujyi wa Kigali, ashyira indabo kumva ishinguyemo imibiri 250. Aho ku rwibutso rwa Kigali yavuze ko ibyo yahaboneye ari ikimenyetso cy'uburyo itesha agaciro ry'ikiremwa muntu no kwigira ntibindeba kw'amahanga byashyize mu kaga ubuzima bw'inzirakarengane kugeza bishwe bazira uko bavutse. Yavuze ko ibyabereye mu Rwanda bikwiye kubera isomo isi muri iki gihe, igafata ingamba zigamije gukemura amakimbirane aho kuyahembera cyangwa se kuyashyigikira. Yatanze urugero rw'intambara imaze iminsi muri Gaza aho abasaga 30,000 bamaze gupfa biganjemo abagore n'abana. Yavuze ko isi ikeneye gufata ingamba igashaka umuti amazi atararenga inkombe. Ni kangahe twavuze ngo ntibizongere ukundi, ariko ubu tukaba twarisanze imbere y'ubundi bushyamirane bufite imizi ku rwango no gutesha agaciro ikiremwa muntu. Abanyagaza bakabakaba 30,000 barishwe cyangwa babura irengero mu mezi 3 ashize. Benshi muri abo ni abagore n'abana. Abana benshi barishwe kurusha mu bundi bushyamirane ubwo ari bwo bwose mu isi uyu mwaka ushize. Ku barokotse abenshi bagiye babura umubyeyi umwe cyangwa bombi. Ni gute ibisasu bitavangura byazana amahoro? Ni gute bakwizera umutekano mu gihe ibyo bakora bishingiye ku rwango? Mu gihe hatabayeho amahoro nyayo ashingiye ku kubaho kwa leta ebyiri, isi izakomeza kwishyura ikiguzi kiremereye kubera ko yananiwe gukemura ubu bushyamirane.
this conflict. Ku mugoroba kuri iki cyumweru leta y'u Rwanda n'ubwami bwa Yordania byashyize umukono ku masezerano y'ubutwererane mu nzego zitandukanye zirimo ubuhinzi, ubukungu n'ubucuruzi ndetse n'ibijyanye n'ubuzima n'ubuvuzi. Byari mu muhango wakurikiranywe n'umwami wa Jordania ndetse na perezida w'u Rwanda. Amasezerano yashyizweho umukono arimo ajyanye no gukumira ko ibicuruzwa biva mu gihugu kimwe bijya mu kindi bishobora gusoreshwa kabiri. Aya iyongereye ku yandi ibihugu byombi bifitanye, arimo ajyanye no guhana ibitekerezo mu bya politike hagamije gushimangira ubufatanye mu bucuruzi n'ishoramari, ubukerarugendo n'ubuhinzi. Impuguke mu by'ubukungu Teddy Kaberuka yabwira Ijwi ry'Amerika ko aya masezerano ari ingirakamaro ku bacuruzi bo mu Rwanda. Mbona u Rwanda rwabyungukiramo. Jordan ni igihugu navuga cyateye imbere cyane mu bukerarugendo, mu mahoteli